Sengilo lifuba lekondla umphefumulo elihlelweni lwakho Our Timely Word livile lesikhathi nemprofeti Promise Shongwe welibandla le-Chosen Generation of Jesus Christ. Busiseka. Kakhulu chatha i-recap nema-announcements. Amen. Namuhla bazwana sita ukuconza nje kuJohn chapter 5 verse 5 to 8. Amen. Ngisita uchubekela nje mbili. I will talk about what is best for every child of God in a situation. Amen. Yini lokungcono noma lokuhle ukwemzalwane nakahambe esimeni lesithide. Yini lekumele ukwenze noma ukunake la kuloko lohamba tukwayo. Ngicela sifundzele John chapter 5 to 8. Fundza kanjani mazalwane? Bekunendvodza lapho leyase ugulule iminyaka lengu-38. Jesu wathi kube ayibone ilele lapho. Atine ukuthi sekuphela isikhathi esinganani igula. Wathi kuyo, "Uyathandza yini ukuphiliswa?" Lendvodza yaphendula yathi, "Nkosi, ngide umuntu longangifaka eqhibini. Nakutatanyiswa emanti. Ngiyaya ngithi ngedama kungena, kusukela omunye umuntu angengqelele." Jesu wathi kuye, "Sukuma, uthathe iqansi lakho uhambe." Amen. Siyabonga kakhulu. Amen. Hallelujah. Amen. So lana sifunza indzaba lotawukhanza ukuthi na ungumzalwane noma ungumntwana kaNkulunkulu indzaba loyijwayele kiva. Amen. So yindvodza lena lehleti for 38 years. Celeni kwelichibi ngekwesibhayibheli kuthiwa kwakuthi ngesikhathi lesithide kube nengilozi lethunyelwe ezulwini lebeyifike yehle itamatise lesiyalo kungaze sitamatiswe ke lelichibi bekubese ukuthi loyo longena uba wecala bekabe suyaphiliswa. Amen. Loyo longena nje ube abe wecala bekabe suyaphiliswa. So bantu abagulako noma labanetimo letithide bebahamba bayobamba line ngoba lesikhathi salengilozi besingatiwa. Njengoba singadi ilanga lekuhamba lamhlabeni sonke lokuthi lamhlabeni latiwa uNkulunkulu kuphela. Njengoba singadi next Jesu utawubuya nini alandzele ibandla lakhe. Nje nakhona kwakunjalo. Kwakungadeki lokuthi itawufika nini yayingakremeki lengilosi. Kuyaye kuye nje ngekuthanza kwaNkulunkulu nangesikhathi sakhe. Kwakunganye ukuthi abantu banengini lafuna kubaphilisa. Kwakunganye ukuthi banganani abantu labalapha echibini bese iyehla yona. There was nothing that was dictating noma lokwakubita lokwasigciniseko. Loja lokwakwatiwa kwakunye. Njengoba namhla sathi nawe mlaleli ukuthi ngalelinye ilanga inkosi yawubonakala emafini ithathe libandla layo. Amen. Nathi siyawuphakama sifane naye. Amen. Lisi Bible manje ke nalendvodza lena beyifana nathi. Amen. Ingalati ilanga, ingasati nesikhathi. Satiwa uNkulunkulu kuphela usitayikhulula nini ingilozi yakhe. Amen. Njengakulesimo lokiso. Amen. There is always an appointed time for a solution or an appointed time for you to get all answers about what you are going through. Kuhlale kunesikhathi lesikhethekile. Kuthi lenkinga lokiyo kungayi ngeminyaka akusiyo leminyaka lelegcizelela ukuthi sathi ukuthi wena ukhululeka nini noma wena uphumela nini ngeshare. Fana nathi nje mlaleli losilana kunema incidences ekukhuleni kwakho noma tindvo tsite letendeka na usakhula lebe ungadiboni bumcoka bawo na usakhula kodwa namuhla na utibuka indlela longayo nalo nesibinzi ngayo etindweni nendlela lo wenza ngayo etindweni letsite uyadiscover ukuthi lokunengi kwendeka usesemncane kuze ukhone ukucondzisisa naku lokwendeka empilweni yakho kulesikhathi sanyana. Same applies with every situation. It has got a message to you. It has got something to give to you. Kunemamasela lesimo leskelekto wakha tukwempilo yakho. But lokusita ukuthi sathi usitawuphuma nini ukuthi likhona in live la uNkulunkulu. Uyamati yini uNkulunkulu? Uyatana yini na uNkulunkulu? Ngoba nawatana na uNkulunkulu sesiyathi sesingasho ngesibindi sithi sesingakhona ukudictate ukuthi lesimo sakho angeke sithathe isikhathi lesithe kanganani noma uhamba kulesimo kunelisito lolithola kona lolithola uNkulunkulu. Hallelujah. As 1 Corinthians chapter 10 verse 13 says, there is no temptation kude silingo lesehlela tukwempilo yakho ngoba uNkulunkulu wethembekile noma ulingwa akakunyomuli kulesimo ukunike amandla kuhamba kulesimo.
igoli yaNkulunkulu ngawo konke lesambathuka akalendi uNkulunkulu liphutha abazalwane. Asifikeni kulokucondzisisa ukuthi lokumkwatela nekuthukuthela nekuthatha into personal angeke uside. Naleli khono lwethu lekumisa imino nekubala ukuthi isengikule simo lesi for 5 years, for 40 years, for 7 years. So long angibathi bumnanzi emshadweni wami ebhizinisini yami ekhaya konke lengikwenda, that thing won't help you. What will help you is to find the word of God concerning the situation you are going through, then position ume kuye ngalokho sile live lithi mani kanjani nebudlelwane nenkosi Jesu. Ubanjani ke nebudlelwane nenkosi Jesu? Umukela lo msebenzi lo wendeke esiphambanweni, ukholwe ukuthi wawendelwa mine nawe noma wawendelwa wena. Ngaleyo ndlela ubese ubasidalwa lesisha, uba yindvo lengake yabonakala la kwehluleka khona abantu wena ukabheke ukuthi uhluleke, hayi ngenxa yesibongo sakho nangekuthi ukhulele kuphi nekuthi unani, kodwa kuya ngalomsebenzi lo wendeka esiphambanweni. Hallelujah. Amen. So la kulo John chapter 5 verse 5 to 8 kuthiwa ngilenye yemadvodza lebe kuthiwa beyinhle nayo edibalweni. Amen. Yayikhona kubala ukuthi hayi lona ke sengumnyaka wes37, lona ke ngumnyaka wes40 wes38. Amen. Akusiye lo 38 years lo guarantee his healing. It was just a time of God's visitation. Nanyalo lokulalela lo msakado, it's highly possible it's your time of visitation. Because when God wants to deliver his people, he sends a man to speak his word. They that believes his word, the one who is sent, they have received the message of the Lord. Hallelujah. Amen. Ngicela phenze usifundzele Mr. Mabila lo John chapter 5 verse 5 to 6 this time. Masam. Yes. Namuhla ngidaliguqula ngithi kwakuna babe kwakuna make lo walalela umsakado. Amen. Asa. Jesu wathi kube ayibone elele lapho. Atine ukuthi kuphele isikhathi esinganani. Then kuneliverse balalele emakhala lithi manje ke uNkulunkulu uyadada icelo tethu sengakadisho. uNkulunkulu lesimo lozama kumchazela sona noma lomkwatela ngaso uyasathi. Usibonile futhi uyasibona nanyalo. That's why he has sent us to speak through this frequency. Asambe ba. Wathi kuyo, uyathanza yini kuphiliswa? Yes. Uyathanza yini kuphiliswa? Hayi ukuthi uhlethe isikhathi esinganani kulesimo. Ngicela sinake lapho mlaleli. Uyathanza yini kuphiliswa? Hayi ukuthi uneminyaka lemingaki. Lithi iBhayibheli uyasabeka sathi lesimo. Lokusho ukuthi wathi icala kwazo. Phela uNkulunkulu bazane singakhohlwa ukuthi nguye namuhla, nguye itolo, nguye namuhla, nguye nakusasa. Lokusho ukuthi there is no past, there is no future before God. Right now where he is standing lapho kube sekuba nemhlabelo losi lapha ahlethi khona kunesimanga. Ngisiphi lesimanga? Ngilokukona kukhona kuba uyitolo namuhla nakusasa. Kulesimo lonazo nje wathi ukuthi siqale nini? Nethi wathi nethi sitawuphetha nini? Nethi wena kumele wenteni kuze siphethe. Asamba. Lendvodza yaphendula yathi, Nkosi, ngide umuntu lo wangifaka eqhibeni. Amen. Njengawe mlaleli ekhaya engcenye somthukuthelele uNkulunkulu kuthi umlotha angibhadalela school fees, kuthi ama customer lafuna ukusupport ibusiness yami, kuthi umkamba akafuna icolisa kimi, umele umuntu. Amen. The heavens know your situation. It's just a matter of you being one with the heavens and being aligned with the heavens. That's the end of your situation. Whatsoever challenge you are going through, there are muscles that situation has brought to you. Kunekukhula lekumele kwenteke kuwe, but kuze unwebeke ngale ndlela emazulu afuna unwebeke ngayo, kubiteka ukuthi lesimo sikunwebe ngale ndlela uNkulunkulu akufuna ngayo. Kwanyalo ngeke eze wathi kuthi sani lesimo lesi. Kodwa labo labaKristu Jesu, Romans chapter 8 verse 28. Uthi manje ke
uthi manje ke all things works together for good to them that are in Christ. It's only to them who are in Christ whom when they go to situation we are able to speak and say everything will work together for their good. No matter the intensity, akunandzaba le weight yekukhala netinyembetho likhalile ebusuku nemini, akusito letisitshela ukuthi wena uphuma nini. Lokhu tasitshela ukuthi wena uphuma nini ukuthi umile yini evini laNkulunkulu. Amen. Qhubeka sithethele baba. Ngide umuntu wangifaka eqhibini nakutatanyiswa emandla. Ngiyaye ngithi ngedama kungena usuke lomunye umfaka engcelele. Amen. Which means lendvodza lena psychologically or mentally was already messed up. Beka sasukuma ngiyasola ukuthi lesikhathi lelihlandla les35 wasukuma vele la kule system yakhe nasemoyeni wakhe ingcondo yakhe seyimtshela ukuthi sebavele bangengcelele. Amen. Njengawe mlaleli kude lokusha lokutawendeka kuloko lohamba tukwako uma wena kude lokubona kwenteka. Nguwe lophethe kuthi lenkinga itawuphetha noma itawuchubeka ngalokukhuluma. Lithi babeni manje ke khuluma ngelulwimi lwakho. Lokho lokukhuluma kutawubesana njani uyakubona uyakuphatha. Mane bazalwane noma abantu labanenge bafuna ukukhuluma bangadane ngeNkosi Jesu. Ukhuluma ngamaphi emagunya? Ngimaphi lamandla lokukhuluma ngawo? Ukhuluma njani ngoba ushothi wena ukhuluma kulakhi ukhuluma from emotions, ukhuluma ngetinyembeti nangekhala nangeminyaka kude emandla kuloko emandla akulabo labeme enkosini Jesu labatana nayo siyakhona kudictator kusilenkinga itawuhlala isikhathi esinganani noma utawuchuba isikhathi esinganani. Amen. Asilungise indzaba yebudlelwane utawube siyakhona ukukhuluma. Number 2 ukuze ukhona ukukhuluma kahle bhekisisa lencwadi yemthetho Joshua chapter 1 verse 8. Lencwadi yemthetho ayingasuke elwimini lwakho zindla ngayo busuku nemini ngeke ukhone ukukhuluma kuye ngale ncwadi uma ungazindli ngayo. Zindla ngayo then you'll be able to speak the rightful words. Kunetimo letibe deep kubalalela emakhaya hayi ngithi bekumele sithathe leminyaka lesithethe lesimo but uwiki lo muntu la ekukhulumeni ngoba akazindli ivla uNkulunkulu. Ngikhulumile evikini leliphelile ngathi uNkulunkulu lesikhathi lesithathwa nge-social media edibidwa ntetho usibusiso social media kuhambisa amabhizinisi nako konke kodwa akasiso sibusiso sekuthi uhlale khona wena wakhe likhaya lakho khona uhlale obsessed ngawo. It's time for you to replace those things with the word of God. Meditate on the word so that you'll be able to speak the rightful things. When Jesus was asking uyafuna iniphiliso bekathathi ithi lendvodza manje ke yebo Nkosi namhlanje langa lami lekuvakashela sengivele ngiphilisiwe ngoba wena ulambi kwami. Inkosi inibusise balala emakhaya sitawuthanda kunipha. Siyethemba futhi siyakholwa ukuthi ubusisekile wakuthatheka ngelivi lanamuhla. Uma unesifiso sekuthandaza kanye nekuthola teluleko counseling sessions neProphetic Promise shaya noma ushiye umlayeto ngaWhatsApp ku76591921. Lihhovisi lemprofeti lisembabane Eagle House Building, office number 10 Matfude Naka Railway. Hlanganyela nathi eChosen Generation of Jesus Christ njalo ngelisonto kusuka nga10 ekuseni kuya ku2 emini. Libandla lisembabane Hilltop ngemuva kwe-waiting room yasemhlambanyathi. Kuva kabanti vakashela likhasi lethu kaFacebook Chosen Generation of Jesus Christ with Prophet Promise. Asihlanganyele kanye ehlelweni ngemsombuluko lodako ngesikhathi lesifanako. Hlala ubusisekile.